Yes, weekend nziza, weekend y'umugisha kuri mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero kuri mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera. Birumvikana kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu, turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa munane, turi mu mwaka wa 2025. Ni munyemero muri aka kanya nongere mbazanire cyangwa se mbagezo amakuru agezweho, ariko n'ubundi nk'ibisanzwe amakuru yacu akaba agiye kugaruka kubikomeje kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane twavuga ko rwose yatangiye kugenda iba magasa, iri kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwiza ukuri amatangazo M23 yatanze ndetse na press conference bagiyemo cyangwa se bakoze muri iki cyumweru tuvuyemo, ntabwo byari ibyo mu by'ukuri kwifotoza cyangwa se kurimba, ahubwo hari icyo byari bisobanuye. Ngira ngo abenshi mugenda mudukurikira rero mwe mwamaze kugenda munabimenya, mwagiye mwumva bavuga bati nyaboneka none ntago turi buze kongera kurebera batugabaho ibitero ngo dutege agatwe cyangwa se ngo nibakwita umusa dutege uwundi, reka da bati noneho ahubwo noneho tugiye kongera kwereka Kinshasa ko mu by'ukuri icyo dukora cyangwa se ari cyo dushoboye. Iyo tugabwa bitero tujya tubasha kugira gutya rwose tukikosora cyangwa se tukirwanaho, kandi neza neza bazi uko iyo twirwanyeho uko biba bimeze. Ni munyemerero mbabwire ko ku munsi w'ejo kuva icyo gihe press conference bayinjira cyangwa se bayitangira, ibintu byatangiye kugenda biba ibintu byakomeje kugenda bizamba, aho rero M23 bakomeje kugenda bigwizaho cyangwa se bakomeje kugenda bagura imbibi, bagura ibice bigiye bitandukanye kugenda babyongeraho, aho bari kugenda basubiza inyuma ibitero by'ingabo za FARDC ndetse cyangwa se coalition, hanyuma rero bakagenda babambura ibice bigiye bitandukanye. Ku munsi w'ejo twabwiraga inkuru y'ibice bagiye bambura cyangwa se bafasha hano muri Sud Kivu. No muri aya masaha iki tuzinduye mu byo tugiye kubagezaho mu nkuru twabateguriye, tugiye kubabwira imirwano yabaye ku munsi w'ejo ndetse imirwano ikomeye cyane, bya bindi twita ngo ni operation. Munyemerero mbabwire ko rwose ibintu byamaze kugenda biba ibindi, aho none operation tugiye gutangira kugenda tuzigarukamo, kuko abasore barimo kwipanga, barimo kugenda bakora ibintu bidasanzwe, ibyo twakwita ibitendo operation. Rero bamwenyewe barimo kugenda bazitegura, aho rero ingabo za FARDC noneho byatangiye kugenda bibayobera. Ndavuga rero ingabo z'igisirikare cy'u Burundi FDNB, abacancuro baje bafite amagambo menshi bavuga bati twe tuje gukora ibintu. Noneho nabo batangiye kubona ko urugamba rutoroshye, aho rero batangiye kugera rwose banavuga bati niba ari uko bimeze bya bintu ntago byari byoroshye. Turaza kugaruka ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo muri teritwari ya Walikare. Iyi mirwano ikaba yagwemo abasirikare babiri b'abacancuro, turaje tuyinjiremo iyo operation uko yakozwe. Hanyuma none tuze kugaruka mu mirwano yabaye hano muri Sud Kivu, aho rero bita ngo ni Nzibira, mu gace kitwa Nzibira, na gaciro gaherereye muri teritwari ya Warungu. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo ikaba ari imirwano yiriwe imeze nabi ndetse ikaba yasize M23 bigaruriye utundi duce nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho. Hanyuma rero wowe icyo usabwa murabizi, niba ugeze kuri uyu ari ubwa mbere, ngusaba gusa kunkandira kuri subscribe ndetse ukankandira no kunzogera, ubundi no inkuru zacu zajya zihagera ukabona amakuru mu bimbere. Hanyuma rero kuri mwe mwabikoze murabizi already, mbasaba gusa cyonyine kunkandira kuri subscribe, kuri like, ndetse yewe mukagira mutya mukaba mwana sharinga ikiganiro, kugira ngo inkuru rwose zacu cyangwa se kugira umuyoboro dukomeze kugenda tuwagura, inkuru zigende zigera hirya no hino n'abandi bakomeze kugenda baza, umurongo waguke. Tudatinze rero, ariko mbere uko dutangira, ni munyemere mbabwire ko na Vincent turi buze kugenda tumushyira ku murongo. Turaza kuba turi kumwe muri amakuru yacu muri iki gitondo, urumva ko n'ubundi ni timu yubatse. Ese duherehe sasa? Ndagira ngo mumbwire duherehe. Ese duhere muri Sud Kivu cyangwa duhere muri Nord Kivu? Gusa ariko muri Nord Kivu niho habaye imirwano ikaze cyane, ndetse inaza kugwamo abamiliseneri
baba minisitiri bamaze iminsi baje bavuga rwose ko baje gukora ibintu by'ibitendo, baje guhasha M23. Abanyekolombiya bagera kuri babiri rero ntago baje guhirwa n'urugamba rwo ku munsi w'ejo, aho amakuru avuga ko umwe bamurashe arapfa, undi rero baramukomeretsa ndetse ngo akaba bamugeje iyo bagombaga kugera atakiri mu mwuka w'abazima. Ibyo turaza kubigaruka, ariko munyemere duhera hano muri Warungu. Aha rero ni mu gace bita ngo ni Nzibira. Ni agace kitwa Nzibira, gaherereye rero muri teritwari ya Warungu. Iyi Warungu rero akaba ari teritwari nini iri hano muri Sud Kivu. Ni teritwari ikoze aho bita kuri Shabunda, cyangwa se kuri teritwari ya Shabunda, ariko ikindi gice nacyo kikaba gifashe kuri teritwari ya Uvira. Urumva ko abasore batangiye kugenda begera Uvira, va kuri bya bindi tujya tuvuga ngo urabona ngo ari mu misozi ngo bakigize ngo iki niki, bamaze kugera hafi na Uvira. Ndetse si ukuhagera gusa, kuko amakuru avuga ko rwose bakiri kurwana, bari kwadivansinga nta mikino. Ingabo za guverinoma cyangwa se coalition bari kugenda birwanaho, ariko ndakubwiza ukuri bahuye n'akazi gakomeye cyane, bahuye n'icyitwa umuriro w'izi ntare za Sarambwe. Amakuru aravuga ko kuva ku munsi w'ejo ku isaha saa 9 muri aka gace ka Nzibira, hano hari umusozi wa Nzibira, niwo wabereyemo imirwano ikomeye cyane. Bakubwira ko ngo ari umusozi uri strategique, kuko ngo uyu musozi wa Nzibira iyo uwufite uba ureba neza cyane hano muri teritwari ya Uvira, ubu yifite ku buryo ibitero bituruka cyangwa se ibitero byose bishobora kuba byaturuka muri icyo kibaya hasi muri Plaine de Ruzizi uba ubikontorora. Ni umusozi waragiye witereko igisirikare cy'u Burundi FDNB bashingaho ibirindiro. Bakubwira ko kugira ngo uyu musozi bawugeremo byabasabye imirwano y'iminsi 2 ya FARDC ndetse na Wazalendo, kuko Wazalendo nibo bari barashyizemo ibirindiro kugira ngo M20 FARDC ibakuremo bashyiremo ibirindiro by'abarundi FDNB. Nibo barwanye ubwabo, kuko abarundi banze kurwana na Wazalendo, baravuga ati ntago twarwana n'abakunda gihugu, FARDC nibyikorere. Urwo rugamba rwo twigeze kuruvuga, bararwanye hahandi mwagiye mwumva ngo basubiranyemo, barwanye iminsi 2. FARDC yananiwe gukuramo Wazalendo, igihe Wazalendo bayikuriyemo kama kawaida. FARDC rero ikimara kuhabakura, abarundi bahita bashyiramo ibirindiro. Ntabwo ari abarundi gusa rero, nyuma yuko babonye ko uyu musozi uri strategique ushobora kubafasha guhangana n'ibitero bya AFC M23 byabiturutse mu bice bigiye bitandukanye, byabasabye ko bagengamo imbunda nyinshi, ndetse n'abasirikare badasanzwe ba FARDC nabo bazamo. FDLR y'igikamba iyobowe na Hamada nayo iraza, donc coalition irivanga ibintu birahinduka. Bahamena icyitwa ibikoresho za drone zitagira, za drone ubwo ndavuga za ndege zitagira abapilote, batereka aho ngaho. Baravuga bati noneho M23 bari buturuke hose, ivumbi riraza gutumuka. My friend, ndimo ndababwira icyitwa, ngiye kubabwira icyitwa operation aha hantu ukuntu byari bimeze. Mwumve ukuntu hano M23 umusozi tuvugana rwose yamaze kugota, ndetse izi ngabo zitegereje gusa kwikuramo. Mu by'ukuri ubundi M23 mu kanya tukaza kutubabwira ko uyu musozi yamaze kuba iwufata. Amakuru aravuga ko uyu musozi M23 irawushaka, kuko iyo uwufite inyuma yawo igice kimwe kirareba hehe, hano muri Warungu, ikindi kikareba muri Uvira. Ngo uyu musozi niwo ugomba kuzajya urinda cyangwa se ukavaringa za mbunda z'imisada zimwe ziba zirinda nyine advance pata imbere y'urugamba. Niho bagomba kuzitereka, zaba za sharing cyangwa se atirari, byose niho bigomba kwa biri. Niyo mpamvu uyu musozi irawushaka ku bubi n'ubwiza. So ubu tuvugana rero, imirwano yatangiye kuva ku munsi w'ejo ku isaha saa 9, na n'ubu ngo muri iki gitondo ruracyahinanye. Imirwano imeze neza, barakubwira ko imirwano yaciye ibintu. Abarwanyi batwirwa ba FARDC ndetse n'izi ngabo z'abarundi yewe na FDLR, donc coalition bari kwirwanaho, bari gupfa kuroheka. Na n'ubu ngo M23 yabayo nk'ifashe pause irabareka, bari kurasagura. Ubwo birumvikane kubanyemerera mu masaha make dushobora kumva habaye ibindi nkuko amakuru arimo kugenda avuga atugeraho. Bakavuga ko ngo izi ngabo rero ngo zifite amasasu menshi cyane, hara ngo baharunze ibikoresho byinshi cyane, ku buryo ngo bari gusheringa gusa, bari kurasa n'icyitwa kiri gutambuka cyose ari kukirasa. Ariko strategy za M23 yo irabareka, bakabanza nyine bakapera bakarasa ibikoresho rero amasasi yameze nk'arimo arabashirana.
nibwo yo ibitangiye noneho cyangwa se nibwo ibitangira igahaguruka noneho ikakumanukira igatangira gukora utuntu tw'udutendo. So mu masaha make rero studio yo rwose ntimwumve ngo nge turi muri weekend, murabizi weekend ariye nazaga muri studio rimwe, ariko kuri iyi shuro ndaza ku nshuro ya kabiri. Mwitegure mu masaha ya update, biraza kuba ari show, biraza kuba ari umuriro. Ndaza kubabwira ese ababurana ari babiri ninde watsinze cyangwa se ninde wigizaga nkana, kuko ibitero kabuhariwe byo na n'ubu ngubu rwose birakomeje. Ibaze no urugamba rwatangiye ku munsi w'ejo ku isaha saa 9 kugeza n'ubu muri iki gitondo ubwo twavuganaga n'abari muri biriya bice, mukanya ku isaha saa 11 kugeza rwose ku isaha saa 12 ziri gushyira saa moya, bakubwira ko umutoto cyangwa se imbunda zari zikivuga, ariko kumva ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rw'izingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa niyo bari gusheringa masasu yatubwirumvikana ibisasu byavuga muri umusozi byerekezamo aho hasi. Umwo M23 irimo iradivasinga ituruka. Reka tuve hano dusimbukire muri Warikare, hanyuma tubone twakire Vincent, twinjire no mu yandi makuru. Ntekereza ko nawe hano hantu ntago ari buri cyavuga kuko nawe rwose amakuru aba yagiye ayakurura. Muri Warikare barakubwira ko hagati y'ahantu bita Pinga n'ahitwa ngo ni Katobi ndetse n'ahitwa ngo ni Pinga, hagati yaho y'aka gace niho habereye imirwano ku munsi w'ejo. Akaba ari imirwano yari ikomeye cyane, Mana y'u Rwanda. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo yo ntiyari isanzwe hano muri Warikare. Bakubwira ko yari imirwano yari yiganjemo abacancuro basaga naho harimo barimo kugenda bakomandinga uru rugamba. Sinkuru ndayivuga nte none murayakira mute mwuka byaramo. Hano muri Warikare na amashyamba, abo bagabo bifashishaga ikintu kijyanye na za drone ngo nizo zagombaga kubafasha kugenda bamenya aho M23 iri, kuko na amashyamba ubwo urumva banatinya kugenda badivansinga bahubuka, barabati niduhubuka dushobora kubagwamo bakadukora iby'ifundiko ribivuzo. Bityo rero bagendaga nyine urumva bakoresha za drone, abacancuro nibo bagiraga gute, nibo bari basa no bari kugenda boperatinga urugamba. Ariko mu makuru ndimo ndagenda nkurura my friend, inkuru ndimo ndagenda nkuru, ariko kuyibabwira nkavuga ndi kugera mu yumve biraza kugorana. Nuko namaze kumenya ko kuva ku munsi w'ejo nibwo namenye ko uwitwa General Omega twagiye tubreakinga tuvuga ngo M23 iramufite, ngo FARDC ngo baramwishe, ngo M23 ngo yaramwishe. Uyu mugabo makuru namenye nuko akiriho, ndetse hano muri Warikare nawe yamaze kuhagera, bamwubakiye ibirindiro. Ni ugomba kuba komandinga urugamba cyangwa se urugamba muri komande marimo arahibereye, niwe uri gukoresha babasore ba FDL bita ngo ni special force yabo bita ngo ni crap, niwe uri kugenda yiha amabwiriza, ndetse muri make hariya ari kuvuna umuheha kongezwa undi. So uyu rero nawe arahabaye ibitero, ntihazagira umuntu babesha, ntihazagira umuntu wongera kubabwira rwose ngo umugabo ngo yaba yaravuye mu mubiri, kuko rwose nje amakuru ndi kwikurira. Donc isuruse mfite y'amakuru yizewe panava kuri bya ngo ndashidikanya, reka ntabwo ari ugushidikanya, ni amakuru yizewe. General Omega arimo aragaba nawe hano muri za Warikare, yamaze kugengamo ibirindiro. Ubu nawe ibitero biri kuba hangaha abirimo mwenyewe rwose General Omega na za FDL byane byo ngo FDL ngo zarashize, ahubwo M23 bafite akazi gakomeye cyane, kuko uyu mugabo aracyahari wese. Nkivuga kuri ibitero byabaye ku munsi w'ejo rero, byabaye hagati ya Pinga ndetse nayo tango ni Katobi. Ni bitero bagabye nyine abacancu urumva nibo bari babirimo ari benshi cyane, ndetse bari kurwana bakoresheje izi ndege zitagira abapilote zihambira ibisasu. Ubwo batekereje hose ko batekereza ko mu 23 ihari, bakahatimbura igisasu. Kumba abasore noneho bakutangira gukora bwa buryo bwabo, bamwe basa n'abari guhangana n'izo drone, baraziharasinga nyine barazirasa, ariko uko bari kuzirasa abandi barimo kugenda badoginga bazenguruka kugira ngo bajye guhangana naho izo drone zirimo guturuka. Abasore bari mu kazi, bamwe bameze nk'abihanduza cumu, Mana y'u Rwanda.
kuvuga ngo turagwa muri ambushi, bo bamwe baradogingaga, abandi bari kurwana n'izo ndege bari kuzirasa, abandi bakavuga ati twamaze gufatisha aho bari ni hariya, ati n'ikimenyimenyi dore turukurasa turukohereza drone bagahangana nazo. Naho no gushenga rero batangira kugenda boherezaho n'amakompora, ibintu nyine bibagatogo cyangwa se bimvange biravangitiranya, ariko urugamba ruba urugamba. Abagabo rero ngo ubwo bari bafite cyangwa se amakuru ndimo ndakira namwe abantu muzi muri teritwari ya Walikale muraza kumbwira, bavuga ko ngo ibi bitero by'iyi koalisiyo byari biturutse buriya ngo usibye kuba abantu tuzi Kicanga ya hano muri Masisi, hari Kicanga tuzi ya hano muri Masisi niyo abantu benshi bazi, ariko namenye yuko hari n'akandi gace kitwa ngo ni Kicanga hano cyangwa se kano muri Walikale, ndetse ngo ni agace kanini cyane ngo ni gurupe manini yitwa ngo ni Kicanga, ngo niyo yari iri guturukamo iyi koalisiyo. Aba basore sasa rero ngo barayogagiye mpaka bageze aho abo bagabo bagenze ibikoresho byabo cyangwa se izo mbunda bari kwifashisha bari kurasa. Hanyuma noneho aba bagiye kumva bumva hahano yo donc bari kuzamurira izo drone, bumva batangiye kuraswaho, bati se mu 23 iri guturutse iriya hose ikageza ahangaha naho ikaharasa n'amasasu mato birabayobora, cyangwa ngo turashwe n'abacu. Ubwo batangira kwirwanaho bazigenguye ibikoresho bimwe barazinga, ibindi babitaho barirukanka, urumva bari bameze nk'abatunguwe. Hanyuma mu byukuri muri kwa kwirukanka kwabo murabizi ko hari abafite amamodoka y'amajipe n'iki byose, mu kwiruka babiri muri bo nk'uko amakuru abivuga, umwe baramurashe wari uri hejuru w'umucancuro yinagize rwose mu modoka muri convoy, undi wa kabiri nawe bamurashe ntiyapfa, ariko bamurasa ahantu habi. Amakuru akavuga ko rwose nawe bamaze kugera iyo baragera ntibyagenda neza, ahasiga ubuzima, nguko uko operation ku munsi w'ejo yakozwe. Ubwo rero urumva ko ibyo bice M23 igomba guhita yadivansinga, igahita ijya kubigengamo ibirindiro mbere yuko izi ngabo zongera guhita zigira gute, zongera guhita zihagera. Nguko uko urugamba rw'ejo rwari rumeze. Murabyumva mute bakunze Jeune Official, ibintu byamaze guhinduka, ibintu byamaze kuba ibindi bindi va kuri bya bindi twajyaga tubonamo hariya ukumva ngo barimo bararwana, ariko nyine kurwana kwabo bagataka M23 yo ntibasubize, yahinduye gahunda nyuma yuko impande zombi mu byukuri zitigeze zijya idoha mu bijyanye n'ibiganiro. Basa naho bamaze kwisinyira irambanziriza amasezerano, ariko bayisinya bose bagiye kureba basanga ibyo bari bagiye gusinyira ibyo basinyiye, basanga donc Kinshasa yasinye izi ko ibirimo ari ingingo ziyirengera yonyine, none nayo mu 23 isinya izi ko ibirimo ari ingingo ziyirengera gusa. Basanga kumbi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Doha babashizemo ibintu by'amacenga ku buryo buri wese yagombaga gusinya zingo ni ingingo zimurengera gusa, kandi ingingo bose ingingo zibahama cyangwa se ingingo zisa naho bose zibashira, nta numwe zihama, byo donc ari balance. Bose ro bararakara, urabizi ko Kinshasa bari batangiye kuvuga ngo igiye guhitanga ivamo ngo boherezemo ngo ubuyobozi ngo bwa leta ngo n'abasirikare ngo niki byose. M23 kavuga iti ibyo ngibyo muri besha mwumvisha amategeko nabi, ahubwo mwebwe mugomba gusubira inyuma h'ibirometero 5 tugasubira h'ibirometero 5 hakazamo ingabo niki. Kinshasa iravuga iti batangiye no kugenda badusubiza inyuma, tiba abantu ziko bari seriye, iravuga iti ntabwo turi buze kugira ute kongera gusubira idoha, batahubwo tugiye gushaka ubundi buryo tugomba kubyikoreramo. So rero M23 nayo iravuga iti sasa niba batazi uko twirwanaho mu byukuri, niba bibagiye akuntu twirwanaho n'icyo twakora igihe bakomeza inzira y'amahoro, hari icyo tugomba gukora, hari icyo turi buze kugenda tubereka. Kuva icyo gihe rero nuko byagenze, imirwano rero ikaba yatangiye kugenda yubura, imirwano ikomeye cyane, nguko uko tugiye kuzajya tugenda tubagezo operation zidasanzwe ziri kuba. Mwebwe gusa murasabwa kuzajya mubana natwe hano kuri uyu muyoboro, mukareba neza ko mwakanze kuri subscribe, waba utarayikanze ukayikoraho, ubundi no inkuru zazajya zihagera zigasanga uri tayari cyangwa se uri update, ukabona amakuru ku gihe. Ku murongo wa telefone rero reka dushakishe Vincent kugira ngo tumanukane rwose mu yandi makuru akurikira. Reka turebe Vincent ku murongo wa telefone, already ndabona yamaze kuba atezamo Vincent.
reka tumwakire. Waramutse neza bwana Vincent? Waramutse neza bwana Saita. Weekend nziza. Kuri twese kandi n'abakunzi bacu bagira weekend nziza. Alright. Hanyuma rero Vincent, ndagira ngo n'ubundi tugaruke cyangwa se tuzindutse n'ubundi tuza mu makuru. Ndagira rero ngo amakuru yacu tuyagarukeho cyangwa se tugende tuyageza kwa dukurikiye, ariko amakuru yacu nkaba nifuza ko twayahera hano Igoma. Niho nifuza ko amakuru yacu twayahera. Ngenda kumva. Biravuga ko ngo inkongi y'umuriro idasanzwe cyangwa se yabaye aho ngaho mu mujyi wa Goma. Ndagira ngo utubwire kuri iyi nkongi y'umuriro iri kuvugwa muri uwo mujyi wa Goma. Nibyo, mu mujyi wa Goma hamaze iminsi haboneka inkongi mu buryo butunguranye. Yego. Abaturage bakibaza ikibitera, ariko rimwe na rimwe inzego z'umutekano nyine zikagoboka zigatabara zifatanyije na MONUSCO. Yego. N'inkongi navuga ya gatatu cyangwa ya kane ibaye nka kuno kwezi. Kandi MONUSCO ikajya itabara ifatanyije n'umutwe wa M23 uri mu biro bya M23. Rimwe na rimwe twagiye tubona hashya amaduka acururizwamo, ikindi gihe tukabona hashya amazu atuwemo n'abaturage. Yego. Ariko polisi ya M23 ifatanyije n'urwego rwo kuzimya umuriro rwo muri MONUSCO bagatabara. Abagize ingorane bagakomereka bakajyanwa ku bitaro, ndetse abandi nabo bagize ibyo bahomba bakafata mu bundi buryo. Ejo naho rero habaye inkongi y'umuriro yatwitse amaduka agera muri 25 ndetse n'amazu atuwemo 5. Yego. Hafi ya stade Tevuruka. Aho byabaye ejo mu gitondo nyine, ariko urwego rwa MONUSCO rushinzwe gucunga abasivile no kuzimya inkongi y'umuriro bifashishije amakamyo yabo 3 baza kuzimya umuriro bafatanyije na M23. Urumva ko M23 ubusanzwe nta bikoresho byo kuzimya umuriro bifite, yitabaje urwego rwa MONUSCO. Baza barazimya ibyangiritse, ntabwo birabasha kumenyekana byaguye muri aya mazu 25 yo gucuruza ndetse n'aya mazu 5 yo guturamo. Bivuga yuko urwego rushinzwe umutekano w'abasivile muri MONUSCO bafatanyije na M23 bakiri gukora ibarura kureba ibyangiritse. Biracyagenzurwa rero mu masaha yendaza, kuko n'ubu ndimo nderekeza muri Goma ndetse ndebe ko umuganda uri gukorwa. Turaza kumva icyo batangaza cyerekeranye n'iyi nkongi, ibyangiritse, icyo bagiye gufashwa, abagize ibyabo babura, ndetse n'ingamba bafite kugira ngo umuriro nk'uyu bakomeze kuwirinda. Ndaza kubyumva mu nama bari buze gukoresha abaturage, ndetse n'inama bari buze kugira abaturage kugira ngo bamenye uko bagomba kujya batwitwara mu bihe bitandukanye, cyangwa n'igihe babonye n'inkongi uburyo nabo bakwiye kujya babizinduka. Ko hari ubumenyi burya bw'ibanze abaturage baba bagomba kugira mu byerekeranye no kuzimya inkongi, noneho bagatabarwa, ariko nabo hari icyo bakora. Uko bigenda kose mu nama bari buze gukoresha nyuma y'umuganda, kandi witabire. Ndaza kugira icyo menya abayobozi batangaza, baba ari aba M23 mu rwego rwa politike, yaba ari abasivile, yaba ari inzego z'umutekano. Uko bigenda kose baza kugira ubutumwa batanga mu gihe cy'umuganda. Kandi twaje tunabibona mu gihe cya Kigoma, tubibona kwa Bukavu, tubona mu bindi bice hagenda hashya. Urabona yuko ibintu bitandukanye nk'aho M23 igenzura harashya. Hari naho hano muri za Birere hari aho duherutse kubona mu by'ukuri u Rwanda rurimo kubafasha kuzimya, naho habaye inkongi y'umuriro. Baje kubivuguruza bavuga ko atari u Rwanda kuko ari MONUSCO. MONUSCO yabizimije, ntabwo ari u Rwanda, kuko MONUSCO ari kuzana zino modoka zabo 3 nyine n'ubundi bazanye zikazimya hano, n'ubundi ngo bari buhazimya, kuko na polisi y'igihugu y'u Rwanda yavuze yuko atari yo, ko ari MONUSCO. Twagiye tubona na za Bukavu hajya ahantu hose, ariko abaturage bakavuga yuko ngo ari ikibazo cya installation
ko bagiye bitara nabi bubaka nabi byose bigatuma inkongi y'umuriro yibasira ibice bitandukanye. ariko telefone yawe irimo iravuga nabi bimeze bite vise nta hari aho biri kugira ntibivuge neza. Cyaba ari ikibazo cy'amanetiwake cyangwa aho muri studio bitameze neza. oya ni wowe wari uri kuyivugiraho nabi kuko ubu wari urabikosoye. Vise reka dusimbukire kuri inkuru y'abasirikare babiri bakomeye ba FARDC batawe muri yombi. Nibyo hari amakuru twabonye yuko ari umwe mu bayoboraga Demiyapu uzayo Demiyapu mu bitandukanye Kinshasa, ariko akavugwaho kugirira nabi bamwe mu baturage nyine batuye mu bukene bwiwe. kuba yarashinzwe kugenzura za Kinshasa, bikavuga yuko ngo afunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, akabashinja ibintu bitandukanye akoresheje umwanya yari afite mu rwego rw'iperereza rwa Demiyapu. Yitwa Christian Ndayiweri. Bivuga yuko yafunzwe, ariko kugera itabitazwa yafunzwe yuko afatanyije n'uwo bita Kerbini Okende, yuko baburiye irengero kugera iyi saha ntawe uramenya aho bari, ariko amakuru yandi akavuga yuko ashobora kuba afungiye muri Etat Major General ya FARDC. Bivuga yuko rero uwo bari bafatanyije kuyobora n'urwego, ariko akabarizwa no muri FARDC nanone ko bashobora kuba bafunze. Ntabwo amakuru arajya ahagaragara, ariko abo mu muryango ndetse n'inshuti za hafi bavuga yuko amaze igihe kigera mu cyumweru batabona amakuru yiwe, yaba kuri telefone ntaboneka, yaba ku biro byiwe ntaboneka. Bigakekwa yuko ashobora kuba afungiye muri Etat Major, nubwo ubuvugizi bw'igisirikare cya FARDC butari bwagira icyo bivuga, ariko umuryango we ndetse n'inshuti ziwe baratabaza kuko ngo bamaze icyumweru bamubuze. Turacyakurikirana rero tureba FARDC iza kubivugaho, ndetse n'urwego rw'iperereza rwa Demiyapu icyo ruza kubivugaho, niba ruza gutangaza ko rwaba rwamufunze cyangwa ari urwego rw'igisirikare rumufite. Turaza gukomeza kubikurikirana rero tumenye aho ari, gute umuryango utabaza niba utabaza koko afunze cyangwa yaba yaragiye muri minisiteri y'akazi mu buryo butunguranye ntabibwire umuryango wiwe. Nabyo turaza kubikurikirana uko bigenda kose mu masaha ataha, tuza kuba twabonye amakuru abyerekeye, tumenye ibyo tuza gutangariza abaturage badukunda kandi bagakurikira amanywa nijoro. Ariko nyuma yaho hari undi musirikare nawe waje kumenyekana witwa Koloneli Rarusa Mugimba, nawe umaze ibyumweru bibiri yaraburiwe irengero, bikavuga yuko nawe yaba yarafashwe. Akaba ari uje nawe wiyongera ko abasirikare babiri nabo babuze, akaba abaye uwa gatatu mu bihe bitandukanye byagiye bivuga yuko abasirikare bakuru bafitanye isano n'abari muri opozisiyo bagenda bafatwa. Bikavuga yuko rero uyu Koloneli Rarusa Mugimba yaba afitanye ubucuti bwihariye na bamwe mu bagiye bafungwa mu bihe bitandukanye b'abajenerali bakekwaho kugira uruhare mu guhungabanya umutekano wa Perezida Felix Tshisekedi cyangwa kumurika ku butegetsi. Bavuga yuko rero nawe ashobora kuba yarafashwe kubera izo motifu zo kuba yari afitanye ibiganiro nabo bashaka guhirika ubutegetsi, akaba ariyo mpamvu yafunzwe. Nubwo yaba igisirikare ntacyo baravuga, yaba urwego rw'iperereza Demiyapu ntacyo bari bavuga, keretse umuryango we uvuga yuko umaze ibyumweru baramubuze. Tukaba dutegereje kuza kureba izi nzego zose rero ko hari icyo ziza kubitangaza. Vise hari imirwano yabaye ku munsi w'ejo, haba muri teritwari ya Warungu ndetse no muri Warikare. Niki watubwira kuri iyi mirwano? N'ubwo wenda nahoze mbibwira abadukurikiye mbabwira kuri operation uburyo zakozwemo, tubwire kuri iyi mirwano w'amakuru waba uyifiteho kugeza ubu, kuko batubwira ko no muri Warungu nangwa se aho muri aka gace no muri Karungu na Rungu imirwano ngirakomeje kuva ku munsi w'ejo saa 9, imirwano yabagana n'ubu ngubu iracyaba. Niki wabwira ku badukurikiye ku makuru waramukanye iyo muri iyi mirwano iri kuvugwa muri ibyo bice? Ni imirwano nyine yiriwe ejo hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa Zarendo, yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no Kivu y'Amajyaruguru nk'uko wari ubivuze. Ariko muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Warungu nyiraho na Shabunda hiriwe imirwano nk'uko n'ubundi wagiye bigarukaho mu bihe bitandukanye.
umutwe wa M23 wigarura uduce tugera muri tubiri muri teritwari zombi. Ahangaha amakuru yatangajwe na sosiyete sivile nyine zikorera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo nk'uko zabivuze. Bivuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yo gukubita abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo bigarurira agace ka Muramba, agace gaherereye muri teritwari ya Walungu, grupoma ya Muramba nyine, ndetse ko uyu mutwe wigaruriye n'akandi gace bita Kaniyora gaherereye hagati ya teritwari ya Shabunda ndetse teritwari ya Kabare, kilometero 57 uvuye mu mujyi wa Bukavu hafi na parike y'Akahozi Biega. Biravugwa rero ko gufatwa kwa tuno duce twombi byahaye inzira abarwanyi b'umutwe wa M23 mu kubasha kwegera ikirombe cy'amabuye y'agaciro kinini giherereye aho bita Shabunda. Bikavuga yuko rero umutwe wa M23 wigaruriye kano gace, yaba kano gace ka Muramba ndetse na kano gace ka Kaniyora, nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo bateye ibirindiro bya M23 biri hano muri Muramba ndetse n'ibiri hano muri Kaniyora. Ariko umutwe wa M23 ukabasha kubasubiza inyuma, noneho ugafata bino bituka byigarurira abarwanyi ba Wazalendo bagakwira umushwaro, bamwe bakajya Shabunda nyine kure, abandi bakajya mu bice byari parike y'Akahozi Biega nk'uko n'ubundi bakunze kuba ariho bava. N'ubundi imirwano nyine ya M23 itangiye kuba cyane muri iyi minsi yari yegereye kuvuga yuko yaba intumwa za Kinshasa ndetse n'intumwa za M23 bagomba kujya Doha, ariko nyuma y'uko ibiganiro bikozwe n'itangazamakuru za M23 bari kumwe na Bertrand Bisimwa ndetse na Frederic Nicyo avugiye yuko atazyihanganira ibitero bituruka muri Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Twebwe tuzabisubizayo kandi tuzabereka kwitabara tubishoboye kandi barabizi. Barangiye nyine bano barwanyi ba M23 bakubita inshuro abarwanyi ba Wazalendo, birangira tuno duce batwigaruriye. Ibi n'ubundi byabaye nyine na bya biganiro byari biri kuba byari bimaze kuba n'ubundi, ariko M23 irababwira iti tugiye gushyiraho uruzitiro ku buryo mutongera kujya mudutera ko mwindomeye. Urabizi ko ibiganiro bya Doha n'ubundi mbere y'uko bitangira hari declaration de principe zasiwe ku mpande zombi, zabuzaga uruhande rwa leta kuba rwatera M23, bakabuza ndetse na M23 kuba yatera uruhande rwa leta. Uruhande rwa leta rukaba rutarabyubahirije, mwuko kutabyubahirije M23 ikavuga ati niba mutarabyubahirije natwe ntabwo tubarebera izuba, tugomba kubashyirira mu ndumane mwadushyiriyemo, noneho mwadutera mukoresheje imbaraga natwe tukabishyira dukoresheje imbaraga kugira ngo turinde abaturage ndetse n'ibyabo. Nibyo byabaye rero muri Walungu ndetse na Kabare, ariko imirwano n'ubundi nk'iyo ngiyo ikaze yongeye kubura muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. N'ubundi amakuru nyine ava mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yemeza ko imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bashyigikiwe na leta. Sosiyete rero ziri mwa bino bice bya Walikale zivuga yuko imirwano yatangiye ikaze hagati y'amasaha ya nyuma saa sita, aho abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo APCL baherereye mu gace ka Mwenyi, mu gace ka Kashebere teritwari ya Walikale, bateye ibirindiro bya M23. Noneho imirwano ikubura nyiri ku mpande zombi, imirwano ikaba ku buryo bukomeye. Baba abayobozi ba sosiyete ndetse n'abayobozi ba gakondo mu gace ka Kashebere batangaje ko ibitero byatangiye hafi saa 8 z'umugoroba, aho impande zombi zakoreshaga intwaro zikomeye, noneho bigatera abaturage ubwoba bagahungira mu bice bikikije hano za Kashebere. Nyine ba sosiyete ndetse n'abana bayobozi ba gakondo bemeje ko nta gikorwa cy'ubucuruzi cyangwa ikindi gikorwa cy'ubukungu kigeze kiba muri aya masaha nyuma saa sita, kubera yuko humvikanaga intwaro ziremereye ndetse ku mpande zombi, yaba Wazalendo yaba M23 wumvaga bakoresha intwaro zikomeye, bitera abaturage ubwoba, bituma abacuruzaga babihagarika
abajyaga guhinga babihagarika ndetse n'indi mirimo. Mm. Ariko nanone sosiyete zongeye kuvuga yuko mu masaha y'ikigoroba imirimo yongeye gutangira nko mu masaa moya, n'ubwo abacuruzaga bari bakeya ndetse ubona yuko bafite ubwoba ko ibitero bishobora kongera kubura, ariko ko imirwano ibaye nk'ihagaze bongeye gutangira gukora imirimo muri iki gitondo. Ariko n'ubundi abaturage bavuga yuko wabonaga imirimo iri gukenda itangira bundi bushya, ariko mu buryo bwuzuye ubwoba, kuko baba bavuga bati rero bishobora kongera gutera cyangwa 23 nayo ikabona ko ari ngombwa kongera kureba aho bihishe ikabasubiza inyuma cyangwa birebe ko yabafata. ubona kuri giti cyaba bikari cyo cyane cyane kubera yuko yaba ari 23 yarirutse kwakira intwaro zikomeye ndetse n'abarwanyi, ndetse no ku ruhande rwa leta ari uko ubona yuko iki cyumweru cyose gishize imirwano irimo ku buryo buteye ubwoba. ko numva imirwano iramutse imeze nabi mu bice byose, ubona yuko imirwano igenda iba ku bihe bitandukanye. none vise ubu tuvugana rero iyo mirwano biramutse bite? tubwire ku by'iyo mirwano, habari z'iyo mirwano. Mu gitondo nta mirwano ihariho, abaturage bavuga yuko imirimo yongeye gutangira za Warikare. Bavuga yuko babona hameze neza nubwo nta cyizere bafite ko ku manywa bashobora gukomeza kugira agahenge nk'ako bafite. Ibintu ni hatari. none service ubu tuvugana rero tugezeho update. muri update ho bimeze bite? Update nuko mu mujyi wa Goma nyine umuganda urimo uratangiye. Nakubwira yuko n'ubundi nawe ndi kwerekeza mwa bino bice kugira ngo nkurikirane uko umuganda umeze ndetse n'ibiganiro bari buze guha abaturage. Ariko hari andi makuru avuga yuko muri Barungu M23 yaba yavumbuye ahantu hari intwaro wazarinde yiteguraga kwifashisha mu byerekeranye no gutera ngo umujyi wa Bukavu ndetse no gutera ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ngo M23 yaba yamaze kuzitahura, ubu ngubu yamaze kuzifata. Ati makuru nuko avuga yuko ngo mu gice cya Uvira naho wazarinde irimo yikusanya ku buryo ishobora kuza kugaba ibitero za Rugezi ndetse na za Rurambo, nk'uko wazarinde agiye ibibwira bagenzi bayo. Yego. Bikavuga yuko na M23 ariko ngo iryamye amajanja ko isaha ku isaha ibi bitero byagabwa na wazarendo yakitegura ngo kubiburizamo cyangwa kuba yabisubiza inyuma. Ibyo byose bigenda bivugwa mu gihe gitandukanye, bavuga yuko uko bishoboka kose bigaragara ko buri mpande zombi zishobora kongera kurwana muri iyi wikendi. Ariko nayo yo ikaba yatangaje ko yiteguye n'ubundi gutabara abaturage kuko ibona ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwitegura imirwano, nubwo mu bihe bitandukanye buvuga ko butabangamira agahenge. Twiteguye ko isaha ku isaha n'ubundi tutabara abaturage nk'uko twabyiyemeje, nubwo tubona ubutegetsi bwa Kinshasa budafite gahunda yo kureka imirwano. mu mujyi wa Goma ho warutubwiye uko bimeze n'inkongi y'umuriro. ese muri Bukavu ho bimeze bite muri uyu mujyi? ese muri Rucuro nta makuru waturusha muri ibyo bice? Bukavu naho nabizi yuko ejo bundi kuwa kane hari hagiye intumwa za AFM 23 zari zerekeje i Doha. Zari zagiye gusobanurira abaturage ibyerekeranye n'uburyo bari baserukiye AFM 23 baganiraga n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'uburyo hasinywe declaration de principe. Aba rero bakigera i Bukavu basobanuriye abaturage ibikubiye muri aya masezerano y'ibanze. Bamaze kuyasobanurira abaturage bagira ibibazo babaza, bagira uburyo bagenda bagaragaza uko bazagenda bashyira mu bikorwa ibibareba, ariko bagaragaza impungenge z'ukuntu leta ya Kinshasa itari gushyira mu bikorwa ibyo yasinyiye. Ukavuga yuko nubwo leta ya Kinshasa itifuza gushyira mu bikorwa ibyo yasinyiye, ariko isaha ku isaha n'ubundi bo biteguye kuba
basubira idoha igihe icyo ari cyo cyose bahabwa ubutumire n'ubutegetsi bw'idoha bwo buhuza. Bavuze yuko nubwo batari babonye ubutumire ariko ko igihe babaha ubutumire n'ubundi basubira muri bino biganiro. Uturu naho bikomeje kugaragara yuko nyine ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresheje imiryango mpuzamahanga itabara ndetse n'imiryango mpuzamahanga ivuga yuko irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu bakomeje kuyikoresha ishinga M23 ipfuza abantu benshi bagiye bamwa biriya bice. M23 yatangaje yuko ibice byagiye binavugwa muri iriya raporo ko biciyemo abantu baho bita ngo za Gisangani muri Rutsuru, za Rubumbashi muri Rutsuru. M23 yatangaje yuko ibyo bice ubundi bitabaho muri Rutsuru nk'uko byatangajwe na Dr Oscar Barinda. Avuga yuko ibintu ari ibihimbano ko n'uduce bagiye bavuga ugiye kutureba utatubona ko ibice bavuze abantu bapuyemo ko ngo nta bantu bahatuye ko ari muri parike. Baravuga bati igice kimwe kigenzurwa natwe cy'iyi parike, ikindi gice kikagenzurwa na Kinshasa. Atari ko uwahagera wese yabona yuko ibivugwa ari ibinyoma kuko nta hantu hitwa Kisangani hari muri Rutsuru, nta n'ahantu hitwa Rubumbashi hari muri Rutsuru. Ibyo rero bakaba babihakanye bavuga yuko ibyakorwaga byose ari ibiri mu butegetsi bwa Kinshasa kugira ngo berekane yuko umutwe wa M23 ugaragara nk'abagizi ba nabi kandi atari abagizi ba nabi. M23 nanone ikaba yagiye ikivuga ku byerekeranye na raporo ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byerekeranye no kubagira ibyihebe. M23 ikavuga yuko ngo ibyo ngibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashobora kubikora kuko ngo zizi ko M23 atari ibyihebe kandi ngo iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse no kuharanira yuko abaturage mu burasirazuba bwa Kongo bishyira bakizana kandi bakabaho neza. M23 ikavuga yuko ngo byo ari ibikwirakwizwa na Leta ya Kinshasa, aho igaragaza yuko M23 ari ibyihebe, ko ariko iryo jambo naryo ryavuyeho kuko bemeye kuganira nabo bagakorana ibiganiro ngo ko Leta itemeye kuganira n'ibyihebe nk'uko yakunze kubigaragaza mu bintu bitandukanye. Ya rero niba ari uko bimeze, niba nta zindi update Vincent twakurekura, ariko ntabwo twagenda tutageze no mu gihugu cy'u Burundi. Yego, Burundi naho Perezida Vincent Ndayishimiye yakiriye abagize guverinoma nyuma y'uko barahiye, yabakiriye ku ngoro yiwe nyine y'umukuru w'igihugu. Bakamira bungurana ibitekerezo n'uburyo bagiye gukorana. Ariko nyuma yaho yakiriye n'ushinzwe HCR bita Mamadou Diane Barde. HCR mu karere ka Afurika yo hagati ndetse n'iy'Iburengerazuba n'iy'Iburasirazuba no mu Afurika ndetse no mu gace k'ibiyaga bigari. Yego, byerekeranye no gufasha impunzi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'u Burundi, mu byerekeranye n'uko impunzi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo z'u Burundi zataha ndetse n'iziri muri Repubulika y'u Burundi zataha zijya mu gihugu cyabo nk'uko byatangajwe na Perezidanse y'iki gihugu. Bikaba byabaye nyine n'ubundi nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi cyakiriye impunzi nyinshi zivuye muri Uvira zari zarahunze. Bavuga yuko rero bashobora n'ubundi no gucyura impunzi z'abakongomani ziri nka kino gihugu cy'u Burundi zikerekeza iwabo mu gihe haba habonetse umutekano nk'uko Perezidansi y'u Burundi yabitangaje nyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'uyu muyobozi ushinzwe HCR ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ya nguko ngayo. Numva rero twarekera twaza gusubira mu matata. Yes, urakoze cyane Vincent, ubwo turaza gusubira muri wa mwanya twita update time. Urakoze cyane. Yes, bakunzi ba Eugene Official, nuko nguko ibintu bihagaze, nuko amakuru twabategure muri iki gitondo cyangwa se muri iyi weekend ateye. Ubwo birumvikana andi makuru
turaza kugenda tuyabagezaho muri wa mwanya wa update time. Kanda kuri subscribe rero niba ukigera kuri Muroro ari ubwa mbere, niba rwose utarayikanda yikande, ukande no kunzogera kugira ngo inkuru zikihagera uzajye ubona notification, uzajye ubona makuru mu imbere. Hanyuma rero kuri mwe mwabikoze like ndetse na share ntimuze kubyibagirwa. Turabakunda cyane. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Ibibazo bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.